Whakala whlahi atu hanei hadau tōlua da wala tālau tu tupu ke lata ia moi pūlihi pōnei. Whakamua toko ua e tau pāsese no nofu ke he tau kaina puipui he mga honei ko moa he ngangau ko visi mai ia he tau sivianga he aho fitu me tau sivianga he mama he aho i niawhi. Ko mena ia kua malikisi hake e tau numela he tau ngātu ko moa ke ngangau ko visi hong furumahiwa ke he ono. Talahau mai e whakatuwhono tū mau a lau tōlu nei ke malolo mai nā kai whai kua whakakise e tau whakamailonga tatalu. Hanei a Soraya Mangawa mai tau walatala ia. Whakatutala Esther Pavihi, mai lilifu palimia Dalton Tangilangi, kau whalataha mai takitaki ulu whakatonu he whahi malolo sino ko Gayleen Tasmania ke he leo taongo he pongi nei. Mai he tau pasese toko wha ne moa he ngangau ko visi, kua lawhikilunga e toko ua i alo tolu kua moa whoki he ngangau ko visi. He whailoa mai he lilifu palimia mo Gayleen Tasmania ke he leo taongo he pongi nei. Tunga nei no kua whailoa whakalulahi ke whiawhine pō. Ke he ose dau siwianga ke he aho ke whitu ake. Se kua whakamuori ai whoki toko ua. E tangata ni kua moa ke he ngangau ni koe COVID. Ko laua ia no mai he mairele he tapua maore. Tunga ni ko whitai loa laula he tolu e toko whāna ko whitai whakamuori whoki. Se kua maho nei koe toko ono ni kua whakamuori ai ke ngangau COVID. So ko lau tolu o se ki loto he tau kaina puipui ke he maho tonu nei. Maroro a lau tolu a tau seno. Tunga ni e whareilo atu ke he lau tolu he tapa mare. O whanonga i ni ha. Mai maroro ai pehe kua whai a lau tolu kua takoto. Ke he maho nei kai whiawhia he loana bihia. Na whakise mai whuki ni ke halau tōlu a dau siwianga tonga bihe lore po ke toko laro e maroro he ngangau i roto halau tōlu dau sino. Low viral load he kise mai. Ue tau mtakawi nono whanga puipui he tau pāsese ka nakai hawhangi hako e tau nimela he tau pāsese kua moa he ngangau ko visi kua malikisi haki ki lunga. Pehe mai takitaki ulu whakatonu ko Gayleen Tasmania na kai mai ke tau tangata ke ahi atu ke tau pāsese. Ne no nofu puipui he mga honei, kai mai ke atu ke tātu e tau mena kai me tau mena whakalofa ke lau tolu ke takahifo ke tau nono whanga puipui. Ole atu whamere mori, muitua ke tau hata ki anga he atu tolu a whakatuwhono. O atu mtolu ke whakakia e tau matkainanga ni haha ke tau kaina puipui. Whamere mori takahifo mtolu a tau whakalofa tau mena kai, puke he ngoni e tau koloni manako ke tātu ke lau tolu. Si ua nofo ke tala noa, kai o atu ni tātu tau koloha mtolu si liliu ki tau kaina. Koe lale tau tō monei ki tau whi e moko ki loto he tau kaina puipui, ke mai ke mtolu ke whalatahu tau tolu a tau matkainanga he tau ngaho kuku i mua. Ha kua malikisi ha ke tau nimela he tau tangata kua moa he ngangau ke he tau kaina puipui, kua malikisi whoki e tau nimela aho ke nonofu puipui a lau tolu. Lahe e ramatai he whatuwhono. Ke he tau tolu tau tangata ni riu mai. Whakahautak. Muna ai koe mena mua, koe lewe ki mai puipui he motu e tau ne tāringai. Nā kai koe tāra kia kai o hei ka lewe ki au po ke whangai au ka rea e mafu ta whanau na biha ki mai longa whakamtaki. Tō ramatai ka mai whatuwhono. Ke ingoa ni tō mena ne kua ai whaahia. Po ke lore a lau tolu ne na mafu atu ke tō whare puipui ia. Kua whai tangata whoki ki loto he tau kaina puipui, he mga honei kua mātutaki mai ki a PCN News, ke huhu koe whai langmatai na kai e whakatuwhono ke langmatai halau tolu tau mga whaua, ha kua lala whikilunga wharu aho whoki tō mai ki halau tolu ke au mai ki whafo he tau kaina puipui. Pehe e palemia, tu mau e tau langmatai he whakatuwhono ke puipui e motu me tau tangata he motu mai he ngangau nei. Mau ngai ni do whakatakatakaanga mana. Ke mga hutunu nei, ai tunga ni he mai longa he uatu he lotanga he tau, kua kamata dua numela ke tō hifo, ke ato tō nato mai. Kai mai longa whoki, na hei whoki dau tangata ni manako hutu whanu ke rangmatai, ke ato tō tō ngā huatunga ke whahe maro sino, ke la lewhi atu whoki, la tōruia, ke mautau nei, kana kai la whai, ono anga pihia, koe kisia tō numela ka ha, tō laro e numela me mea ke whoki. Ke
Nā matai po ki ngā hua ke anga liwe ki anga. Hanga o ia ke he wakalele me tau pasese kua manaki ke hoko mai ke he motu he whahi tapu ka hau pehe e palemia tangelangi na kai whaihikianga ke he tau wakalele he tau mga honei. Maunga ia ni e motu ke he hokotaki papahi ongo whakaofo lanu ango. Pihia fōke tau hatakianga he whakatufono mo e whahi malolo sino ke whakatumau ke leveki mo e puipui e tau malolo sino holoholo e tau lima mo e nonofo mau tau seuse ne ke whaihikianga ke he tau hokotaki papahi ongo whakaofo. Kua manaki fōki e whakatufono ke whakātā e tau pāsese o mai ki he motu ke nonofo puipui ke he tau kaina. Ka mata e he mataulu he mahina ha me. Pihia he talahau mai he lilifu palemia ko Dalton Tangilangi ke whaitapu e kua mole. Pehe palemia lilifu Dalton Tangilangi ke whakaholoanga News of the Week he hawhlaili kua mole. Tō whaihikianga ke he tau whakaholoanga kainaka i pehe. Kainaka i whai mngaho ke nonofo puipui ke tunga e whakaholoanga Quarantine 3 Travel. Tonga ia, o hake mai the mena fōu, e liu whakaholo atu whoki, liu whakatutala koe ahu tōru he mahina me ne ono ki ai. Ka koe mga ahunei he kisia e hangahanga ka rea he pikisia he ngā ahunei. Koe tonga bea ko hiki, koe kumi kupu ke whakakupu aki. Koe Quarantine Free Travel ngā haua raisi whangi kaina po ke whangi ke whakaoroa. Ai manako ke hoko me rāte waleo si whanu ke Bon Store ke moe 6-pack ke hana. Kai hau ke whanu ki kaina, ke nofu ki kaina whakatea ke lima ke white aho. Pehe palemia ko Tangilangi ko manako foki he whakatufono ki liliu mai e tau pulotu tunga e tau e ke kafo ke lata mai whahenga hua malolo sino si pihia foki e tau iki whakawhili ha kua tōtua lahi e tau whakaholoanga nei ke molea e ua tau. Kai mai longa foki ko e matakesi atu ngai ani e whakatufono ke he ngā ngao mo e totolo he moko ke he motu ko Nisilani ke he tau whiwhilianga ke tau whakaholoanga o whenonga mai ke he motu. Ke hao whleile he whaitapu e kua mole ne whakahoko e tā taunanga ki whakatātā e talo niwe ko e tauseanga ni whakahingoa whakaperitania ko e niwe talo festival. Ko e taunanga whakamua he motu ko mai ke kau whakataha e matakau Niwe Growers he motu mo e ofisa he whahi ngaho whanua fusika mo e toa kau ki e tausea e taha whakatātā anga whakamua ke lata ia mo e talo niwe. Tokolonga e tau tangata neo atu ke he taonanga he aho whaleile, mo e tokolonga whoki e tau wahenga talo ke he kehe ne kua whakatata ke he aho. I loa i ke he tau whakamatalanga he aho, ko e limonga fulmau e tau wahenga talo ke he kehe haniwe he katoa. Wha e tau matapatu wahenga talo ne sivi ke he aho whaleile. Ko e talo lawila, talo manua, talo manganonu, me talo whase. Sivi whoki e tau kainiwe, ne tau sea ke talo tunge takihi, polo talo, moe holo talo. Tunge ia ke he whikau he ao nei, kua nakai, ko e mena tumani kua tau ngaho nei ladi ke tau se whikau nei. Kai tungo nei wa whihe te tau nei he mohe misi whoki, e whanga hua, ke tau se na aho he nei. Tumani ko naona whoki ka ke tau se tā pepa, tā potaanga, ke tau se niwe taro book. Pehe whoki au ke sene, la he mahuinga e talo niwe, ko e talo kua mua atu ni he mitaki, mai he tau talo he tau atu motu he Pasifika. Taha whoki he tau matapatu manatu he tau whakamatalanga, he aho ko e lekua he tau manu vau, tunge tau puaka me tau moa, ne wha mau e tau fua he whanua he tau tangata. Tōna he uka e ngā hoi mbakau, kua nana whoto ki he Liwe Hunters Group. Ore atu ki he tangata hua whanua, whamarimori atu, ka hoko atu wharu tau whanau ne kua ngā hua ki he mbakau ni. Si whakatahana tōra whanua mtōru ma tauhara, ua whurukovi, hapa e lalemi, ke lang matai au roa e mo. Wharu whanau mai he wharu maanga ko otu, lang matai wharu maanga, nena kai whatangata ko lang matai yei. Pehe mai lilifu palemia, la he mawhala hako ki sia e whakaonganga, ke he tau tupe lang matai mai he whakatufono he ue tau kua mole. Pehea ia, mauangaia ni e tau tupe lang matai he whakatufono, mai he tau takitaha ke whakatolomaki aki e tau ngahua, he tau matakau ngahua pehe nei. Tō taha e mitaki mo fulufruala he tau talo haniwe, koe tūmauni aniwe ke numela taha ki he tau talo he lalolangi. Ke whalu fo ke walatala ko whakailoa ai he komisina
Hea New Zealand ki he motu, ka mata e whai tapu ka hau, tō whai whakaholoanga fōu ke lata me tō tangata o whenonga atu ki New Zealand, ke whakapōke ai e tau pēpani whakahingoa ai koe New Zealand Traveller Declaration Form. Ko whakailoa mai komisina toko lunga ha New Zealand, tau kamata a lau tūlu e tau tangata o whenonga mai ki niwe mo New Zealand ke whakapuke e tau pepa la kauhila ne whakahingoa ai koe New Zealand Travel Declaration. Tō mai ke ai pepa nei ke whakakisi ke lau tūlu e tau ofisa ni ngahua ke male whakalele kua whai whakataanga e tau pāsese o whenonga ke motu ko New Zealand mai i niwe. Wai ki sia whoki tōna kai nofo puipui e pāsese nei quarantine free. Pese ni he whai mga aho he whakatali atu ki ai, ka kua whakamoli mai he whakatuwhono mo lilifu palemia ke whai tapu e kwa male, kua amana ki ai ke hawhangi e whale whono ke wā ke motu, he awhalaile koe aho ua fuluma fitu he mahina ha me. Hanei e tu walatala ia. Pihia he whakamoli mai he palemia lilifu Dalton Tangelangi, ke he whakaholoanga News of the Week he leo taongoni we he aho whalaile kwa mole. Kua whiwhili ai fōki he komisinga hua ke he tau whakaholoanga, ke tau se tahanga lue, whawhau ke whakamatalahi aki e hawhangianga, he whale whono fōu he motu. Ko whakamautua he komisinga hua ki ai, koe aho ua fuluma fitu he mahina ha me. Whakisa tu fōki au bihe, koe utani ke he tau maanga, ne kua whāhia. Ai ki whakatupitupi atu ke bihe inga sia no maanga, ha maanga kua whāhia. Ke lata e me whikauia e tongani whakakisi a moia. Hako manako ke eiwhai. Ke ua whakalawe he tō tangata, kako pia ni ha he lahu mai he komisi. Tō mena whakamutu a tōru ke whamanatu. Si kua manaki i tau se e tama whikauia ona tose ha ai ke mo whakatautonu aki e mai whakamai longa ki e kaina fōia. Si bihia whoki ni ke puhara ni a whangi aki a haro tolo tau whakese a si a maumau me whalana ki au ke tau whakese anga ia. Mea mana ki ke mumuitua ke he tau se anga ia ne ko tau se he tolo tau ofisa. Kua whitani e whono i ki pule, tau ofisa ngā hua, moe ofisa he whakatonu whono, moe matakau ngā hua he whono i ki pule, he kamata ngā hua ke he whale whono fōu i halamahanga. Ha kua na kai hangahanga mitaki e whale whono taha si ale kula, mua atu ke he tau uha lolo kua whakisia ki ai he tau mahina kua mole. Kua whakamoli ai fōki he lilifu palemia ko Dalton Tangelangi e whiwhilianga he whakatuwhono ke tauwhi e tau tutungi tupe lango matai mai tau pisinisi he mahina te sama he tau kua mole. Kai fōki ange taha mga aho ke tau se taha kumikumianga he matakau he tau pisinisi he motu kai Chamber of Commerce. Hanei da walatala ia. Pehe palemia koe tauwhi whakakū ke whuakiangi taha mga aho ke he matakau he tau bisinisi he motu Chamber of Commerce ke tau se whalu kumikumianga ke he tau tupe langamatai nei. Tau liu whakangahua whoki ke tau mga aho i mua. Koe tau tupe langamatai nei ne kamata moa ai he tau bisinisi he motu he mahina apelila he tau ua whe ua fulu. Kume atua PCN News ke he takitaki he matakau niwe Chamber of Commerce ko Catherine Papani ni awhi. Moe pehe a ia kua whita e tau hokotaki, moe whaulu whakamamanga he tuku atu ke he ki pule, he wha he tau pisinisi he motu hangau ia ke tau tupe langamatai nei. Moe halau tūru a ole ke liu whakata moe matutaki e tau tupe langamatai nei ke lata me tau pisinisi, ke langamatai aki e tau pisinisi kua tū masimaskelea he tau puhala moa tupe he tau mangahu nei. Pehea Mrs. Papani, ko whita whokini e ki pule he wha he tau bisinisi, ko e palemia ko Dalton Tangelangi, he whakailoange ke lau tūlu e whalua tau puhala ke langamatai, he whakatuwhono e tau bisinisi. Kainakai ni ko e whakaholoanga wage subsidy tunga whamahani, ka e tumau ni ke whai langamatai, ko whakamahino ke lata mo e tau bisinisi ko lau ia lahi. Ke whakausia ki a tau tōlu a tau walatala mai pauliu pō nei, ko e ahongo fua he whaitapu i ka mole, ne whiliweia e taha fuata takawhanga ika ko Janam Hopotoa, mo e taha whonu ke he haana a tau takawhanga ika whinatu e ia ke he taha walatahina i aluwhitu kei lau. Pehea ia ki a PCN News, mahuinga lahi e hana whakawhituianga mo e whonu nei, mai ke ia ke tutala ke Saraya Mangaoa hangau ia ke he hana whileweianga mo e whonu.
Na kai long e tau mga ho ne mai ke e tau tangata niwe, ke whai whakawhetuianga me manu fulfluala he moana ne whakahingoa e koe whonu. Kai ke hem whahi tapu kua mole, mai ke e Janam hopotoa ke wheleweia me manu nei. Kua kisia ke he ata ki whanga ha Janam ne tuku hake ke he tau Falling Pepper Facebook me YouTube, ne po ke ia e hana whakawhetuianga me whonu ke he tau walatahi I alofi toke lau. Ko mga whakamoe, ni kua lewa pia e nofo mai poke ata mai whonu, kua whakatai langa whea deo e lali ki moe selfie ka, moe tau whonu, kai uka, ka kai whonu nei kehe, kehe moli whonu nei, nofo nei patu si nofo ni whakasikiseki ka, lali moe ke poke ata mea ngāo nei deo se ata, nofo nei patu paka si mo iau e hana pekau ke hako lima. Si ka mga hoia nei lo iau e whai tama trust kai patu ke au. La he fulfluala e hana whakawhetuianga me whonu he talahau mai e Janam. Kua kisia whoke ia e lole ke he sino he whonu ne kua lali ke hake mai ki lunga he tahi ke mau e taha whawhangu. Tunga malaloi patu. Si koe mangone hifo e patu ki lalo. Nofani au ke kiskesi me ono tuki ai. Si mangone lima e patu ki lunga. Hang mai patu ki au linga lima e mita ne he waha. Si lali whakalai patu ki poka haki ki lunga, poka si poka. Ki seo the pau wasn't haki mai ki lunga si mga hoia ne ki seo like ai malaloi patu ka. Tunga loli. Si hifo neu tauwhi hana tua. Si poka haki ki lunga ki moa tama whawhangu ka. Si langa tolu whalata dosi pia. Si koe mga whahiku. Liu au ke moe hana hakua whanaika. Ne toka hiwhau lalo he on the seafloor. Si moe nea, liu kumi e whonu ko whanu, ko ngalo te. Si I just kept going up to the reef ka. Si liu hanga ki lalo, hai e whonu ne whai kakao whungmita ki tunga e ko malado te patu ka. So I was like, ai homo. Ma whalo te whalea. Kua whakahingoa he whalu e tau tangata e whonu ke he hingoa whakapapalangi ko Plessy. Talahau mai e Janam, nakai la whai hingoa ia kua whakahingoa ki e whonu, kai mita ki whoki ni e hingoa ia. Naki ni ke tumau e leweke tatolu ke he atatolu tau kolauho he motu, ke he uluuru mo e tofia, pia whoki ni ke he whonua, hako e tatolu si ka hako e tau leweke ni tatolu, mo e tau mena the environment, the surroundings, and they'll look after us back. Si koe, tuku e hiwhi tau plastiki ke tau mena ne kolata ke tuku ai, ka i tola whanu, ne ke watu ki tahi, si kai e whonu, tunga e whonu e ako ne kisia. Ne ke seki whai plastiki lato e whonu, koe mena ia ne linga lole patu, kai leweki ni whakamitaki tautolu mo e hatatolu takatakai motu, ki longa ki he whanua mo e tofia. Ama mana kia ia he talahau mai e Janam, ke liu wheleweia mo e whonu, ka liua ia ke takawhanga ke he moana, ka mita ke tau fuafuanga matangi. Whraala he anono atu ki he tau tuwhunga sia ia ki he manu tahi koe whonu. Amana ki ni ke malolo whoki e manu nei, hako ki sia ke lole whoki e manu ia. Ka pia hado tolo da walatala tutupu ke lata ia moe pūli pōnei. Koe pōtuloto tō matuta ke da walatala PCN News whakaperitania mō Saraya Mangawa. Kai mawehe atu e pūli pōnei, munu ne pō, nono whaa.